baby. Mativa amimisa hey. Hey, ni kombela mi ta haleni. Miri ni mi sendele mali. Lombani ya kuta. Ulomba ni ya kushesha swakudya ni swimbalo ulomba ni swa ku tola ulomba ya ku tlhela u ta lomba haleni u ta va nyiketa we kasi a wu lava ku hakela mehe hayi ku ta hlamba mani ku me a ni hlambi ya vafana ku na mhaka yin'wana fanele ku byela yona i nga yi tiveki straight yi mhaka ko leyi ni nga yi tiveki gumende mhaka kona na me ya ni hlamarisa tilo leri ni nga na roho na me na ti chava straight a ni swi twisisi why i nga ku voloni lowa a ni swi twisisi na me u tile wo jima kumbe njhani i ku na me na ti chava ngopfungopfu loko ni kwatile na ti chava i ku ni twa nga ku ni ngo tiba so hi me n'wini leswi ni nga tiyisa hi swona njhe ni languteka kahle njhe swa ku lowu ni fanekele ni n'wi fonela mlomo me xapu ne ya ni fanekele ni n'wi fonela swa ku ni lava va ni faka sweswi swo boha umela ni fonelanga i xi xa ku borha la a ni ku fonela hi yena munhu loyi ka vanhu hinkwavo kahlekahle wa ni borha hello kasi u le kwini ku a wu ni byelangi ku ri u ya kwini a ni ku byerile ku ni busy na okay mara u nga ni byelangi wa vona a wu nga ni byelangi mara u xapu ne ni ri ni ta vuya ka wena loko se ni nga ha ri busy no ku ri u busy kasi u busy hi yini vona u senda mali liyani ya ku byela hi yo ya 700 sweswinyana kasi wa nga ni faki ka WhatsApp status wena ka WhatsApp ni tshama ni ku fakele musi okay ni vhela ni faka sweswi ni fake sweswi ku ri ni vanhu va swi vona ku ri ya swa ku wa ni rhandza vhela ni faka sweswi okay a ku na problem ta ku vekela sweswi u tshama u ri ready ku ti vona kwalaha me ni ku faka na hawa mehe u hambi u ka nga ni veki a ni me ni ta vekela wehe ka status xa mehe swi ta va swi tshamisekile okay vona u senda mali liyani ya ku byela hi yo ya 700 sweswinyana ni ta ku sendela nga vileli mali liya ni ta va ni ku sendela sweswinyana ni tala ku yi tirhisa no xaku na ku rhandza swinene na me ni ku rhandza ngopfu u nga vileli ku na problem ta ku vekela sweswi wa tala hi me i ta ni faka sweswi i ta ni faka hayi munhu wa ni borha u la ni n'wi faka ka WhatsApp status hey ni karhele me hi timhaka ta yena hawa sukela ku tlanga wehe Rawuthembi ni ri nchava na ku tiba hi ku tiye leri ni nga na ro loko ni kwatile ra chavisa a wu thembi vafana thinanyana le kule leni la ku komba swin'wana la ku komba vafana mhaka leyi ni vulavulaka hi yona a ni tshembi ni kombe sweswi we miyela u ku hwi honi la ku ta ba khumbi leri ni ku komba vafana mtlangu vava u rhandza ku vava a no la ku komba hi vafana a no endla practically leswiya a no la ku komba ni nga tlhela ni ri phinda nakambe a wu thembi tlhela ni mphinda nakambe gumende amtlangu vava tlhela ni mphinda nakambe tlhela ni vona hayi vafana a ni ku kombisile a ni la ku komba swoho ho famba hi ta vonana ne ho endla ku hi famba hi ta vonana ni kombile swa ni ku komba swona okay xapu hi swona okay wabo infakile yes oh wata futhi ngifake ngivana ngisendele mali liya infakile yes hey lesakala lesi infakile so exana hey phela munhu i tivavisile mhaka ku la ku nyanyukisa vapfana phela voko leri ra me ri pfimbile yo no kongela na hatla no hola yes Makwembe Records CJ on me yeah King Terminator we got this yeah check what's inside just like that CJ on me I
got this. Yeah. Futhi leswaku sweswi ni n'wi senderile 700 wa ta sa ku se swilo wa ni rhandza ku vula ntiyiso wa ni rhandza a za ni veke ka WhatsApp status ya yena se swilo wa ta sa ku meni le marhandzwini kahle kahle phela se ni mali ni n'wi senderile hayi leswaku se swilo wa ni rhandza leswaku loyi a ni tshembi ku ri no i ko wansati wa ku fana na yena i munhu wa ku ni sinhle leswaku mani loyi a gongondaka ku karhi swivona swa ku ni busy na yena mani ku na munhu kumbe njhani na vanhu lava a ni va twisisi kahle kahle a va ni twele kusuhana mani kasi ho nghena kunene khamini ke awu munhu a khamini jakoni kwala ndzeni munhu ta za ti endlela swin'wanyana kombela na wa ta yi borha ngopfu wa swi twa ku ku na munhu mara hala i la ku nghena ku na munhu na wehe hawu kumende ndani lavana na we munhu na timhaka tin'wana ta ku tika awu huminyana hi vulavula ya nata mani ho ni rhanga ho na heta sweswi ni le ku teni okay asane kumende Yeah. BR combination. kasi wehe matsutele aye Mr. Kumende ene ta kuma ku a wu nga ni laveli swilo swa ku karata sweswi i ni humesa kwa halo hi mhaka swilo swo yini na wena n'wanyana Kumende ta ni kuma leyi wa ku tiva musi a na te Kumende na heta Uriseni erishaka Ari kule tikora Afrika Tunga Ari uriseni erishaka lava yini swi endlekala ku pfuniwa hi mhaka leya vun'anga leya ne loyi ta ni tiva ka ni ta vheta ni dya hi ye mali loyi a nga ni tivi Tikora Afrika Tunga Ai uriseni erishaka Hi sukela swa vuntaka Hi ta kota ku va maxaka A hi veni xilo xin'we Hi va nyandza yin'we Hi endla swilo xin'we Hi va vanhu van'we ta na to ni ta yingisela na manje mloyivo hey swa voka u lava ku swi tiva a yi tshike swa voka a mi swa a wu tisangi hi ku ni votisa hi voko ra mina la leswi munhu ku kulopeni hey i nga khomi voko leri hi nga ri khomi nga ri thinti voko leri ra vava ra vava wa ta loko no ku hlamusela ne hey i nge tshembi hi ku ni kandziye hi tiraka ni le marhandzwini ne leswaku ni nsati wa mehe wa ni rhandza hayi n'wene phela wa ta sa ku yende yini sweswinyana ne i ni fake ka WhatsApp status wa swi twisisa mara ni mi vonile u ni vonela a ku ri n'we phela masaku ncini laha mi nga ri wanu a ku ri vanhu va ku tala a va n'wi luvele nsati luya mara hi vone n'we mi ri ka xitatus u vona meta hi mavoko wa ta sa na ku n'wi sendela 700 sweswinyana na ku n'wi sendela 700 a mi endle kahle n'we kahle a ni swi tivi kumbe vanhu va ku hi rhandza masaku ni ni problem ya yini ni problem ya ku me na chave n'wansati ni yimisa eze taxi u yimisa wasati nge yi yimisa taxi ena hawu so yini vona ni a nata dya hi nkarhi se swilo leswaku ni fanekele ntlhanu n'wi fonela everyday fonela hi mehe mne loko exihlangi xa n'wena xo fana na mehe hi xikosi mi nga ku yini so u vulavula hi xihlangi xa mehe xi fana na wena swi nga fana na wena njhani xihlangi xa mehe mara u nga vileli mara u xani question maka u vula njhani hayi that's it sisa u nga vileli mo famba because va mi yimerile mo famba all right hlangi Jehova a nga swi fikisone i xiphukuphuku a nga swi tivi swa ku nsati lowa wa yena sinhle mali leyi a nga n'wi niketa i teka mehe i xiphukuphuku i fika khorosela mehe ko va ku duma a nga swi tivi swa ku he va ku duma a hi tsandzeki vo ta kunene ni kandze hi tiraka a ni pompa vhilwanyana rin'wanyana kwala se yi tala se la xa driver xi starta ni nga swi voni a nghena hala hansi se ma nghenise voko se yi ri kandziya ene yi lama mavhilwa lama ya ri 2 musa mi ta va mi tshovekile musa mi kandziya 2 ka wogu man hi 2 a swi vula ku mi tiyile kahle ngopfungopfu kwalano wa vona laka ku tiya ne laka ku tiya a nge phikizani na mina ni tiyile ho vheta yi nghena timhakeni hi kota ku hatla hi ku swigege ta hatla hi heta
Gumenda sesimeni bona kuntetana na nkinga. Nkinga leyikulu Mr. Gumenda, ndzi nga mhlamusela njhani ile ka sasa ni ile ka home affairs ka vafundhisi ka tin'anga hinkwaswo nzamile Mr. Gumenda, ndzi nga pfuna ka njhani? Ya ne hey hayi watwakala kuyifambe ngopfu. Watwakala kuyifambe ngopfu. Se hayi mina ngavule ifika ka munhu un'we wa kahle ngopfu ni nga ku pfuna. Mr. Gumenda mbula ku n'wana pfuna ndzi ka yonke nkinga leyi Mr. Gumenda kumba ngopfu ku vulavula mali. Wa vona loko yi khome mali hayi swilo swi simple ku swi endla. Se ri khome mali munhu kwalano hi tatla hi khoma mhaka. Mina ni lo khoma 50 Mr. Gumenda. Se handle ka 50 rand ka 50 rand yaleyo nga yi khoma 450 leyi nga sala yo a wu hleketi ku yi ta yi tisa leyi 450 na nkinga ko ngazami to Mr. Gumenda. Swa twakala ku inkinga leyikulu hi ku ka home affairs yile tin'angeni yile vafundhisini yile na le ka sasa swa twakala ku inkinga leyikulu kumba ngopfu nkinga ko kasi yini byele tani na yona problema meku akambeni nkinga me Mr. Gumenda tani na nkinga we nkinga liya me nje Mr. Gumenda so yina ayi wankoko ala toilet nje phela nkinga lani ivula ku iwele inkinga nkinga leyi nga voyiwile nkinga leyi Mr. Gumenda Mr. Gumenda mina twisisi nchumu la manje se umela yini manje Gumenda manje lana se lava na nkinga ko phela lana Mr. Gumenda ne ayi wela ngi toilet ya ikamba ko kambe swi endleka iwele toilet nkinga liya Yes, sis. Ngena kwalo Menta va ni karhi ni langutana la. Nga va yi kwini kokwana? Mara nkinga misa lo. Nga va yi wele kwini? I kambila la ndzi ka switini. Ala Mr. Gumenda nkambe hinkwako ndhawu leyi. Hey. So na mihleketo yin'wanyana. Hala inga ta hi ko wala. No, ni vula ku before ita ni kuma la xindlwanini hala yi nga hundza hi koho kumbe hundze hi le maxakeni a ni swi tivi swi la hi famba hi tlhela ndzhaku mina va byela maxaka sala na yo kamba xo hi matshutele kwa hi kona total hi kona Gumenda hi ta za hi famba hi lava ke ni fanekele ni endle mali ni ta na va cinisala me ni ti tirhela hi mavoko ya mehe va ta tala hi mehe namuntlha ni ta fika ni ti baso Ndza famba hi lava na wena bro yo jive kunene we all welcome yo cina kunene leyi I game mama tsi kombetela tsina ngisaku le swi vona problem wena man boya ku endla leswi yi endla leswi yi cina mama nangisa mo vana problem na vafana hi la ku ta ku vutisa hi la ku ta ku vutisa mhaka serious hala ita ku ko a wu hlangananga na nkinga yin'wanyani so nkinga ya yini se matsuteletele ka mele I lahlekele nkinga la ndleleni se a no vutisa ka u hlangananga na yona na se nkinga yini mani mtwisisi vafana nga endli xikhubu inteko hala wo humaku koho vafana yi ri e probleme se problema yini na vafana hi vula ka u hlangananga na yona na hawa ma hlangananga na yona problem se munhu I to luza mali lexiya okay vafana alright vafana sharp swi lo kumeka ku anle mudini ya ku ba munhu vafana u ta ni tiva kahle se kan bela yi an kan bela problem ka nga hlangana na yona fana ta kusola sit so Limpopo ima so chusa ina ngwanya we fix one imevo imeka hlahla ano kuvakachela nyana sorry
Sorry man, no try chava nyana ndhawu leyi. Okay, na soka na tshama se. Hello. Hello, Mavoko. Ni kumile 700 nokuteni. U kumile mali ya 700. Ni kumile nta ku foyinela loko se ni fika. Ya, ni ta va ni ku langutirile namuntlha majambu ya namuntlha. Shapo. Okay, bye bye. Mara wa penga mali ya mina yi lava loko ni fika leyi a nge ni byeli ku a nga hlambi. Yes. Yeah. I le ku teni Sinhle. I lomba lombile. Ni ya swakudya i lomba lombile. Me a nyiki n'wansati mali ne. Mali ya ta ku na yona i ta fika a nyika mehe. Ne masutele mhaka ile yona. Leswi tala tinhlolo leswi. Manje enda njhani document? Hikwexi xitala i ta le ka mina majambu le ku hi ta kota ku ba tinhlolo ku namuntlha kahle na ni tala ku horisa voko leri at least ri va kahle nyana vona. I ta le ka mina ta ku bela tinhlolo. Vona phela chip ya mina. Se ku endleka yini Xitsonga vona nga ri u chava ndhawu ya kona. Brian me wa ta loko me ndzanta la ka wena ni ri ta ku tivisa mhaka yin'wana ya serious. Wa vona me ni le marhandzwini me Brian me ni le marhandzwini Shalweni ni le marhandzwini sa serious. Wa vona Sinhle le ini fake ka WhatsApp eka status xa WhatsApp ni le marhandzwini rhandzu ra serious. Wa vona Sinhle le leswaku ni hlangana na Mavoko hala ni n'wi byela loko Sinhle i ni veke eka WhatsApp status xa yena straight info. Ni xa that girl wa ni rhandza xa a nga ni pretendeli. Musimani ku vonangi Xitsonga. A wu ni vonangi? A ni vonangi. Eka status ya a wu ni vonangi? Hawa ende phela ni vulavula na yena ni tolo kunene ni vulavula na yena. So loko status ya me a wu zangi ni vona? Hawa total. Ni ku Mavoko ni byele straight up i ni vonile. Wa vona Xitsonga ne. Nsati lwa we Sinhle ne ya Sinhle nga ku tshembekelanga we Sinhle. Mara so yini phela i ni kombela wa ka nga tshembekelanga. Nga ku tshembekelanga phela mani ku vonana. Dona Mavoko wa ya ani voni mara maswona sa ku ejelazi isukela ku yi mara. Nga ku tshembekelanga ku twa Mavoko. Kasi wa yi ku nga tshembekelanga Sinhle wena. Ku ni swonangi Xitsonga ende phela ku tshembekelenge ni swonile. So serious ni? Serious Xitsonga. Wa ta sa ku me enta yini? Ni ta tlhela ni vutisa un'wana. Phela ni n'wi nyike 700. 700? Ni n'wi nyike 700 mara i ta nga ni byelangi lo ta yi tirhisa yini. Mara nje mara Shalweni mani nga tshembi ku munhu wa fana na wena nga za a jelezela. A hi ku ri no jelaza. Se why we a wu ni vonangi mara Mavoko a ni vonile. Swi ta njhani sweswo? Swi ta njhani? Leswaku u le ku jelezeni ku ri kume munhu wa ku ni rhandza. Wa vona Xitsonga ne munhu loyi a nga tshembekanga. Ni vona a ri na Mavoko siku rin'wana. Yena Mavoko a ri na Mavoko Xitsonga. Mara Shalweni no ma swi vona se mi lo ta ni hambanisa mara Shalweni serious Xitsonga leyi. Mavoko ni hlangane na ye a ku ye vavasati wa chava musi. Mavoko a nga ku byeli ntiyiso Xitsonga. Shimana wa vona Shalweni hambi ni nge swi koti na famba leswaku u le ku ni jelezeleni. Wo famba ni ku byela straight le ku ni jelezeleni. Ku ta biwa nenge hansi teke ri buluka hi ta cina namuntlha hi jiluka a tiphina la Afrika se ka tsakisa vamatiko a va ti hi va hlayisa tidyondzo mahlweni hi ti hlayisa mathicara xikolweni va hi dyondzisa na va mi endla yini kwalano? Endla ni ri endla yini kwalano? A swi lavi wena. Tana leni ku kombisa swin'wana. A wu swi voni ku ri na phasa tihlampfi na? A wu swi voni ku ri na phasa tihlampfi la henhla ka nsinya? U nga phasa tihlampfi henhla ka nsinya? Sukela ku tlanga we. Mfo hambana ni mwame. Tana leni ku komba swin'wana ndoda. A wu swi voni ku tihlampfi ti phasile la nsinya ti phasa ematini tihlampfi. So u lo ta ni pfuna yini we sweswi? Ni le ta ku kombe plan ya ku endle mali hi besh gubu hi nomu. U nga besh gubu hi nomu u gwambe. Gumbembe ni lava hi tirha swin'we tana ni ta ku komba. Mara u nga besh gubu hi nomu. Ya a hi fambela ku komba. Papi se tu ahí, hace tu ahí, batido. Y pensa kanya na ish. Ano basa uya la niwa. Angie ti sok seka me a ta jaya beira na multa. Ai ku mi chumula. Ai ku mi chumula multa.
byela swin'wana ko. Yini Gunda? Ni hlangana va yisa van'wanyana va ri va lahlekele problem na mase a ni swi tivi swa ku problem wa yini va vutisile. Va ri va lahlekele problem? I problem ya yini manje njhava vavabyi va yisa va koho Gunda? Na mina va vutisile va ri hayi problem va mi byeli nchumu. Ya swilo swin'wana swa vuvabyi na me kahle ni ku temuyisa lwa Fixoni le ka me wa vona. Fixoni a lava yini se ka n'wina? Wa n'wi tiva Sinhle? Sinhle na n'wi tiva. Wa chatana eka WhatsApp? Ni chatana le ka WhatsApp leyi. Ni ringetile ku ri byela ntiyiso Fixoni ku ri nsetelo wa ri va nga tshembekangi ri ni kwatela ri ku me na ri jelazele ka swilo leswi a ni ri byela so Gunda. Sinhle musinge xi ti bana mavoko musi. Na me ni ri byerile ku ri a tiri swin'we siku rin'wana Zanghoma. Na me ni va vona hala mariveni swin'we. Fixoni kahle Fixoni. Wa n'wi vona munhu loyi a ta n'wi bela. Ha ta vona swona. Chile, Mara Halloween nga va nga hembi mhaka la nga ni byela yoho ya ku Sinhle a nga ni vekangi le eka status ya ye xa WhatsApp. Phela se swilo swi ta vula ku se wo ni delela kahle why a fanele a ni endla so a ni endle xiphukuphuku so phela I'm ku ri 700 loyi a ni zanga ni n'wi vutisa ku i lo ta yi tirhisa yini lo suka ni n'wi nyiketa ntsena kambe swi nga endleka mara ku ri hayi leswi ni faneke swa endleka a ni byele ntiyiso Halloween phela Halloween a nga tshama ni hembela. So yini xingwenje? Hayi ku na problem man. Komba nga ri u twa ku vava ke? Hayi ku na problem man. Leswi nga ku na problem mara leswi nga u twa ku vava laniwa ke? Hayi man a ni exercise nyana wa siva matiba Alright ke loko ra wa exercise ni lava ku tshama ka yin'wana. Ya mbuzi kunene jona ta sa famba ningeliwa ya ngala ku exercise nyana Okay nonyana loyi a phumulani a n'wi vonangi a nga zanga a ta haleni ka wena? Jona ni n'wi vonangi man kasi so yini nga ri u twa ku vava na? Hawa munhu a ni n'wi vonangi a sa famba man so wa yimele yini khale? Alright ke a nga nyumi zaluwa ntsengo vula no mara wa tana ku ta girlfriend ya yena ni wa mizalo swin'wana hawa va ni kombetela yini va yisa laha phela mani la ku tolovela va pfana Minjhani malume? Vafo mina ku pfuka ni pfukile madoda mara animal wa n'wina ni mi swi tiva sweswo animal wa n'wina. Hi xavisa xigubu. I mihlolo va ka hina mi xavisa xigubu wa mi nga xi khomangi xi ku xigubu xa kona? Loko mi ri na yo mali swi nga mi komba sweswi. Alright mi nga vileli vafana va mina ta mi nyika 5 rand mo ni komba xigubu xa koho lexi nga koho then hi vona ku famba hi. Musi ni nga endla mali we musi. Ngotise 5 rand yako. Yeah no 5 rand so boha mi kuma mi nga vileli ni. 5 rand so boha mi kuma. A ni twisisi ku ni yi veke kwini mali liya. A swi humelela yini na? Kumbe ka ri khomana lweru la. Mi nga byeli ku 5 rand la mina yona ile 5 rand la ni nga ka ni nga bish kubi mahala. Ye phela mani ku rumangi ni. A ni nga mi ruma a ni mi rumangi. A ni mi ta yiba. A ni mi rumangi se mi nga endli nga ku ni mi kolota ngopfu a ni mi rumangi a ni mi rumangi mi ta endla yini? Ye kumbe leswi nga endla hi n'wi raha. Fo mi nga ba mehe vandlwe mi nga ni endleli sweswo ni ta mi ba mi ri thoni mi hangalasa sweswo mi nge ni bi vafana va mehe. Mali ya yena.
Ya man. Kambe we gonda ne? Urina. Vukile. Ya man. Sorry bafana ne watasa ko nikombela undzele ntiso ne. No va na probleme nyana man. Kambe sinhla ngitiba? Ya nangitiba si. Uchatana eka WhatsApp? Ya nchatana. Oh, mara me unibonile ka status ya yena etolweni. Hawa ngamchelangi ka status. Urine bafana? Angamchelangi ka status. Serious angazange nchira ka status. Awunibonangi? Ya nimbonangi. Mara status ya uviwile. Niviwe nkarhi nkwangwa nimbonangi. Nanyana ni xitswati nyana nimbonangi. Mara kahle kahle ku humelela yini ngindova ni bad mara hi ndlela leyi so. Mara why anendla hi ndlela leyi mara sinhle so. Me ni nga ri kona totally. Hawa mi nga ri kona. Mara ndlela leyi mara maso. Okay, cancel bafana. Ni cancel ne. Xalwini wa ngitiba? Hallo hi mavoko kasi u tshama hi kwini kume a na ha ku tivi. Kasi a wu pfufika na hi ku I khale loko rindzile. Ni ri ni nyike direction kumbe no lahleka la ni nga kona ni swi tivi. Kwala ka me kasi a wa ku tivi. Oh no aka na akile man. Ni ri wa tshama kokwa lezozweni na. A na ha tshame zozweni na akile man. Ku tshame John swa hlupha man. Okay, ni ta famba ni vutisa ke. Okay ya ni ku rindzile baby ni ta ni yimela wena. Ni ta fika kwalani sweswi. Endla boso manje u fike office byele kahle ku ri a wu yive mistis loko va ku byela a nga lavi ku byeriwa mhaka ya vukhamba a nga lavi ku tsundzuxiwa byela lavakulu u ku phela u ta biwa. George full on sweswi jabo loko ni lowa kona. Jesus Christ, I thank you for dying for my sins. I thank you because you are always there to guide me and to show me the way. You make it. Hello. Hello. Customer sinhle unendla njani so? Uri ku humelela yini yini? Wa afa ngo byela straight ku ri we kahle kahle me won phuntisa a won lavi kahle kahle. Kahle u le kwihi sweswinyana? U le kwihi? Ni swi twe kahle ku na mavoko wa swithu. Sweswo byela hi ma. Ni swi twe kahle ene ni sweswi ko kwala mi nga kona no ta mitela wa swithu. Ni swi twe kahle I byerile mfana un'wana. Ene mi vonile kwala mi nga kona wa swithu. We tshemba sweswo u byeriwa ku swo. I nga byele sweswo yi ku mali ya me ni nyikete mali ya me. Send my money back now. Na ko 700 leya ni ku byela nkuni ya Luka Msisi. I know ni le ka WhatsApp status a wu fakangi wehe ni fake swi vona hi me ni ri one u endle privacy swi vona hi me ni ri one kasi why ni endla so mara wa swi vona wa ni kwatisa kahle kahle wa ni kwatisa mavoko lowu vulavula ku yena n'wi tiva ni n'wi tivi u nga ni byeli hi va mavoko me ni ku byela hi mavoko because na swi tiva ku ri we ku na something wena mavoko wa swithu hamba wa kwata hamba u kwata na mhaka na wena ene meni ya ko ku Lukeni ka Msisi sweswi. Esinja ni ku teni ko kwalano a ni ku xisi ne loko se ni fika kwalano a ni nge he vutisi wena maboko wa wena maboko yo loye ni hlangane naye a ni phutisa ku I ni vonile la ka status kasi wo ni xisa ende xin'wana lexi u vona ku nga ku xi ta ku pfuna mani wa ni kwatisa kahle kahle wa ni kwatisa u nga ni borhe Fiction mi le ku teni swo swi kwalano everyone is free. Everyone is happy. Everyone is free. Rataku. Yiwe, iri mi khani ku foyinela ku WhatsApp no WhatsApp u nga hlamuli mara. Yiwe no ni ri busy. Lava ku byela xin'wana teka xitori ku tshama. Xi le ndleleni sweswi. Wata ni borha hi Fiction sweswi ni ndleleni na vona na boto we mavoko. Ta na to ngam. U loko endla hi Fiction. U vutisela vanhu hi mehe. Ene leswi va n'wi byelaka swo swi teka ene I ntiyiso hi munghana. Ntiyiso swa ku yi phama no twisisa nchumu ku endleka hi byela mehe ku humelela hi kahle ndhawu leyi. Vutomi mavoko munghana I tele n'wi vhakachela se ni nga lo teka 700 la ka Fiction ni fanekele ni vhakachela buto mavoko sweswi. Sweswo munghana swi ta ku hoxa nghozini. Why u tlanga hi Fiction mara so u swi tiva kahle swa ku buti mavoko a nga le timhakeni a nga serious. Mara mina n'wi rhandza mavoko munghana hi mbilu ya mina hinkwayo.
Sweswo swi nga ta mi plan leswaku ma hlangana nkarhi muni na mavoko. Ni ya ko sweswi hi ndlela leyi. Wa nga khomeleti mnghanami, sweswi nga kuma u ri ndleleni. Ho huma swin'we hi famba. Vhele munghana meyi na ku famba ni ya vonana na mavoko. Jesus Christ, I thank you for dying for my sins. Ndron vutsa reason man ku nduduma yini kamtsi? Hayi, ani ku vona swin'wana swi mi chavisaka na. Hina ndro nga ta nimisa swona ndro siriwe tiva swin'wana na ndlela. I need to get some hours when I want. Fikile minjani? Pfukile man, ni kombela ku karata nyana. Iwe Phumlani musi ne? Chomi ya Sinhle ne? Me Phumlani. Unibonile we chomi ya we Sinhle yize inganibeka eka WhatsApp status xa yo. Unibonile we? Ku vulavula ntiyiso, a nga mi bekanga. Me loko ni hleketa kahle, a ku na status xa yena leswi ni nga swi misa ni view hinkwaswo. Ni mi vonanga, a nga mi bekangi. I kwihi sweswi? Sweswinyana sweswi. Ni huma ka vo sweswi. U te u ya ka mavoko, hi lo vheta yo maswin'we gate, a ya ka mavoko. U ri ya ka mavoko? U ya ka mavoko. U hume ka yehe sweswi wena? U huma ka yehe sweswi. Sweswinyana i ri wo famba eka mavoko sweswi? Sweswinyana? A nga si fika kule. Mara chomi leyo wa swi ku se yo ndelela mara. Sweswinyana u xo. Sweswi ni huma ka vo sweswi. Yi hume swin'we gate sweswi. Nwelo. Wazutu tuma kubona me. Ndondo. Wazutu tuma moko imena no nyalo. Wasu wasa ku tsutsumela yini? Vulavula mefo. Ni vulavula na we. Ulava yi? Vuyela. Kasi wanga ndo vanhu badi se ilava yimisa loyi ngine ndo va. Phumlani nga zone enda bari ndzele kunene munhu wa yimisa wa tsutsuma loko a vona mina. Munhu wa mina munhu la I munhu wa Sinhle u tsutsumela Sinhle. N'wana ndzi nga ri mel bari n'wana ndzi bari munhu n'wana ndzi bari. I munhu wa Sinhle u tsutsumela Sinhle. Mara a yime na wena. Ani alishona ku yima a yime na mina. Mara i tsutsuma loko a vona mina. Va fanga u henga u vutisa kana va yini. Ani vuthati mhaka. Okay, wa tsutsuma loko mini ta la. U jahile. Swi vona u vitane ni jahile nyana. A ku swiloyi. Meso wa tsutsuma loko vona me ya choose. Me ni na tinkingha ta mehe a ni n'wi vutisa hi munhu wa mehe ni na tinkingha ta mani no ta vangeriwa tinkingha hi wena Choose. N'wi byerile leswaku na a mo ni vutisa. N'wi byele we xa ku endleka yini no ta vangela tinkingha hi wena. Ku twisiseni. Vone Phumlani ne sasonga ni endleli. A ni na karhi na ku byela leswaku munhu loyi I munhu wa Sinhle. Why u nga vutisi Sinhle loko u nga ni tshembi? Mara a yime na we I yima na we reason man. Kumele u fila ku tani vutisa sweswo. A va yi. Bona aki leka mpona siseke njhani a ku fanele ka munhu vona swa ku njhani babe. Mara hi mavoko wa yi nga ri tlanga hi me kahle we. U ri akile u vula ndhawu leyi ya ku hlumasa. U nga vileli wa swi ku tshame Joni swa hlupha. Rhandza ni rhandzaka hi ro a ri tlhumanga babe. Ni ku rhandza ngopfu a hi xiyimo lexi ku rhandzaka hi me ni ku rhandzaka wa ku vona swa ku tlhume njhani na mara vutomi bya me byi kahle. Se vele u vula swa ku me ni fanekele ni tshama kwala ka ndhawu ya ku hlumasa. Babe nga vileli a khe famba a hi fambe. Swa ku tala hi ta swi vulavula babe loko no ku. Mara we wa swi tiva loko no swi tiva nge no tiyela ka fiction kunani. Fiction nga ni chumu. Huma Joni. U nga vileli babe u nga vileli hi ku tlhuma babe. U nga vileli nkata mina. U vona ku rhandza ngopfu wena. Vona ku rhandza ngopfu.
unoleli imali na bese waniphovisa. Nikuphovisa yini na? Kasi mali ya xigubu unyiki na. Kasi ku ba mani xigubu xa ko ku ba memuse. Ta ko lela loko swi lava. Sa a wu ni tshikisele yini ku phase tihlampfi ta kona. Meni ri mali ta ku nyika loko swi lava. U fanele u nyika hikuva a ni ta va ni phase tihlampfi ta ku tala sweswi. A wu ta va u phase tihlampfi ehenhla ka nsinya. Akuna nchumu ndhawu leyi mina ni swi koti. Bayivile, mina bayivile. Hawa, akuna nchumu ndhawu leyi mina ni swi koti leswi. U nga vileli, hi ta hi ya lombe ka makhelana. Hi ta sungula ka mbedo, hi ta ka tipani, hi ku xitofu, hi lomba ni swakudya. Hawa, ho yini? He baby, hi ta ya lomba man, kasi a wu lombangi mali ya ku xava mbedo ni swimbalo na a wu lombangi. U nga ni siringi wa swa mavoko. One by one. Come on. What are you doing? Unanta na xa phumlane xa ndlaya ka. Lani ne xibana Joana ta swi ri xirinza blind. A Joana no chavi I bari ngopfu ka. If what tshemba choose ne hayi u nga tinghenela da. Futhi mele swi do, a ni nge swi koti leswi. Bebe, a ni mali unayo kwalano u lombile na a ni swakudya u ta xava na. U ri yini? A loko mali u xavela lombile. n'wanuna swakudya me. Na, a ni mali unayo u lombile. U lombile mali. A ni nge swi koti mavoko. A ni mali unayo kwalano leyi u nga lomba. Mali leyi lombile mara a ni nga lombeli wena. A ni nga lombela for the needs ta mina. O mali u lombile ni. Ya ku tani wela ka mina. Hi la ta yi dya swilo. Hi mavoko kasi u ni teka nga ku ni barinyana loko u ni langutisi. Wa ta loko a ni lo swi tiva ngini no tiyela ka Xitsonga. Ube mane jumba. Nibe mufana un'wana. I ku pfana ko lwanga ku ba. Yala. A fambeni ya n'wi raha. A fambeni ya n'wi raha. Kasi tinhlolo leswi ya swi kwini mara. Kambe swi endleka vona nghena va yiva tinhlolo letiyana ne. Kumbe nkarhi luya a ha ku humaka la. Ne? Ha loko ve yi ta ntiva na vusiku na rhumela tilo le ka yena. Kasi mali leyi a wu nikangi hi Fiksoni. Se kume mali leyi kumaka Fiksoni u swi tivisa ku yini we? Mali leyi Fiksoni ku yo yi nga ku nyikete mali yi ni byerile. Ende na swi tiva vona ke ni we unsati wa yena mina u n'wi ba hi xitina. U nga vulavuli nuna me ku biha hi ndlela hi wa swa mavoko loko a ni swi tiva ngi ni nga tangi la ka wena. Fiksoni bari ngopfu ni ku n'wi chava a ni n'wi chavi. Nga ta hlangana kona. La munhu loko u dya swa straight la ku ta xuriwa. Obe aradale hi swidumbu lembe leri mbuye mashu manje mi ta tala cinca xigubu cinca rhyme cinca na katara nge cini tipa umbale dangara xigubu lexi xi hloniphe i xa tingakara pfuka mhawulele Mr King champion ni ba masekele ebis stallion vanhu va lompha van'we va dya marantoni kwembe na kanjhani a yi teki swikala ntoni if u khala pruva vutisa antoni gemu leyi tough lava vanhu va tough DJ King Terminator. We in the hood in the game, we in the hood in the game. CJ King Terminator. We in the hood in the game, nigga hood in the game. CJ King Terminator. So we do, nigga, we rap till we die. CJ King Terminator. The game never stop.
va tole puff rapping nakubyela aya jakalumba munhu namuntlha u ta tiphina namuntlha aya jakalumba se mani munhu wa koho wa ku jakalumba ni ri ku dyeni na loko munhu a nga ri ku dyeni a va ta loko a ri ku dyeni aya jakalumba sekondleka yini na a wo zwakela ko haleni onu wena nga ku ni nga ni nga twi mfo kwase yini namuhle mfo i to xa ku tshama khale u tshama sesa ku tshama we haleni kwase yini jakalumba na a bya swin'wanyana xakovo okay wo ndzela u yime hi ndlela yeleyo ku na xitulu xa wena no soka u tshama xa xitulu we laha a wa hekile a heta sesi khale hi so u nga tele ku ndzela so Fana was the one call out of the country of Malia. I choose. In Malia goes a mange. I choose the 5 of Bolia. I choose the queen. But the 5 of Bolia was a more number of taxini. And then I owe Jabo. Check it down. Jabo. I am for one day ring when I own a 5 of Bolia on the way was it. I shall much get Malia for it. One day says I choose. Oh, I saw the Malia 5 bubbles. I choose nema kwadla mayala ne I choose nema chave mfu ni ri ku ni swilo ndhawu leyi mfu ntena a famba ni fanele ni kurile xi xin'wana ya choose ni ri tsume ku dlaya mara ne ku heteleni ka so ni ri nhlangane ni fana n'wana fana lwa ku ri ya nchavisa hi lexi enoveni kwini blind I choose no blind noveni side ra la choose vona la uhuru la xikovanini la mamtsomu la ni ya choose ni ri ku ni swilo ndhawu liya na me ni ku twile ni twile ko ndhawu liya va ku kahle ni ri xilo a choose ni tsume ngopfu a wu ta hi ko sweswi a ni ta hi ko a choose mara ne loko na ha tsutsuma ni kume mfana n'wana choose mfana lwa ku ri ya nchavisa luya a ku chavisa njhani a choose ni ri ni n'wi be blind swilo swa kona leswaku ku sirila ku ri le mfana a choose mfana wa ni n'wi Niba. Mfo ungibhela yini mfana wami? Ni ungibhela yini mfana wami mfo? Ah, kasi cinca njhani we? Nguraya choose. You are in love. You are in love. You are in love. You are in love with another man. You are in love with another man. You won't in there. How soon? Rinamela koloi. Okay, baby, me. No kuranda kutila fiction. Na kuranda. We alo kuthembeni me. Ufanele unembela we, hayi. Me no kuranda kutila fiction na kuranda. Mara we mpela ubuye jona ungaboyina nchumu. Lokulomba ndawu leyi ko va ka hina. Yo, ayi lokulomba hikuwe swin'wana ihanya kulomba vele. Ube bosa u ncini na kuranda mfu fiction anga kuranda. Me na kuranda ku yisa kule mfu. U nga stress we. Maka ya ku lomba xin'wana yo lomba na vutomi ro lomba. Mara hi mavoko wa swi tiva swa ku na ku rhandza mara. Na me na ku rhandza serious no nga swona nga ku komba njhani but na ku rhandza na swi tiva. Mara no ku wa ni rhandza swi vona ku wa lomba mali for u lombela vutomi bya me komba ku na ku rhandza. Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. Jagarum.
na twisisa mavhaka kasi yi vuyile na. Hayi wile ni busy man. Se yi khomesa to Xitsonga na. Na kombela swo hela kwala man. Ni mhaka ku lombe xikipa ka a swo hela kwala. Swi nge heli, hi fanekele hi swi solva ku swi ta kota ku hundza phela. Hawa. Okay ya. Musa wa vona masoja ndhawu leyi musa. Ya tele kwala mara wo hundza. Ndzi xava ndhawu ya kona vona ku se loko kota munhu ni ta swi endlisa ku yini hi ku tinhlolo leswi a ni swi voni. Zawini wa vabya i nga ndhawu ta ngangeni se ndza ku yini kumbe me a ni nga swi tivi se ndza ku yini. hey i nga nghena tintangu mikwembo ya ku yi ta tirhisa ku yini. A swi tivi ku se ndza ku yini, a swi tivi. Hluvula tintangu handle ka swona swi nge tirhi swilo swa wena leswi nga tela. Hluvula tintangu loko yi lava mikwembo ya me yi kota ku tirha. Hluvula tintangu hey hey kwarama Ongwesa botoku Still going further, look what is sorry never. Forward is still ever, still going forward. I need to get some award. When I want the temper, nipifa urna temba. Vaya ne sweet temba, mitaze miya kemba. Happy Christmas, manje seni famous. Orkanja ni pressure, kome yena kesha. Ani jogging serious, uti vitamzana. Suka ngolo mzana, sungula kurila. Suka la gorilla, urinta kuria. Suka ututuma, wena ngwana suma. Tinga sukuluma, kumbalo kuruma. Buona si buona nang tayo sala. Gagawin nyo. Innocence disappears. Are we different? Are we the same? Are we different? Or are we faking? Take my body. Just take my body. Kwarama. Ni kombela mi ni pfuna. Hey i nga vulavuli nchumu ni ta ku byela hinkwaswo leswi nga ku tisala ka mela hi ku ni ku vone khale. Ya ni byeleni. Ni nga ze ni ku byela ho ni ku swo yini na ta to vuya namuntlha u swi vona nchumu tshunela hi ta kota ku sungula timhaka ta yena tshunela mhaka weni yi vone khale i ku wela i nga ku i le ku vabyeni swa straight na loko i famba u rhumela i ya le na le a wu na direction ni mana ku vabyeni total ni vabyi total se hi vula ku me no hemba me network leyi ya me a yi khomi kahle no hemba ni a ni vuli ku mo hemba mara sweswo mi nga swi vula hawa a hi ntiyiso hawa Android se hi vula nga ku u tlanga hi mene i vula ku network ya me a yi khomi kahle ni signal leyi ni nga yi khoma a hi yona ya straight ku tinhlolo leti yi lavaka ku hlahluwa hi to i tena to kwala cause a swi fanekele ni tlhela na tinhlolo hina Android hi nga si dye nkarhi i khome mali muni kwalani n'we sungulani mi byela hi timhaka ta mehe before mi ni byela hi mali se nga ku se wa ni tolovela manje se wa ta ala Android ka ri swi vona swi ri so mhaka leyi ya ku endleka ku sweswi wa ta ala mhaka leyi ni ku byela ku yona ai ni nge ali hinkwaswo leswi mi ni byelaka so i ntiyiso banganga i ntiyiso
La inga kona. Sweswi inga teta ina 44 wa malemba hi swona. Yes, siyavuma. Mara no va na 30 ntsena. Siyavuma. Ina ndwe kazi wa ya mahlweni ala leswi ni ku byela ku swona. Na pfumela sweswo mi nga sivula mara me no va na 30 wa malembe ntsena. Sweswi la inga ko itise hi kambe o nhlevele nyana kambe itise yini la ka mela. Mara ni mi ta ndzela ka swi tinhlolo ta ku ti kwini. Kambe tinhlolo leta i ta utangina ta wena ne. Leti ta me. Ti kwini mara. Mi lahlekele ni tinhlolo mara nje sta tirheka kumbe xani me ni famba. Ku va we I kandriyela ku laveka mali. Ku va I tile ta kandriyela ka mela ku laveka mali. Ku laveka mali ku va mi lahlekele tinhlolo. Ni nga hakeli awa. Ena ndwe I ringa hakeli I ntiva kahle me. So endzhaku leswi inga swi vona wa ntiva. So fana mi pfunanga nchumu. I nga pfuki endlile sweswi na siku na rin'we vafana loko u famba laha namuntlha. I la ni ku endlela swin'wanyana sweswi. Ni rila ni ku endlela swin'wanyana. Ku endla mali. I chava yini? Hina ndweni ya ku twela ne. No kombela ndleleni. Ntaitisa mali liya ku va wa ntangi na yona ntaitisa. Huma I famba na ndweni ya ku twela. Na twela huma I famba. Sorry mali. Famba. Sorry. Emfu, maboko ana ni nsati emfu. So ina serious, ni ri lo n'wanyana u tlhela nyika ni mali a ku ni nga vulavuli nchumu hi leyi mali ya kokwa. Va kwihi sweswi? Va yani. I famba ni komba. Famba na komba. Famba ni komba. U tlhela ni byela ku ni nga vulavuli nchumu. I ku vula ye maboko. Ku vula ye maboko. A ku ni ku chava nga ku chavi. A vula straight. Maboko. A nga zanga ti lumaluma ni ku ti lumaluma. Iye kusukeni. Ni lava ni komba swo straight na mina. Iye kusukeni. Ni rena famba ka rangwaka. I'm talking to my Srila. I don't chume store I don't chume. Kuna xin'wana xi nga rila total. Ay. Foinela la. Xitsonga. Tongra.
Shilo sorry. Shilo yini hlangane naye? Uribola bayani? Ngiribo, ila bali. Ila bali. Bathe. Buti jwala kusukala uri kahle hlangana naye kwala uya kuya ko. Leswi ni nga hlangana naso isikulu kahle isikulu ma. Ijelo Xitsonga ta vani sitisa ku pfurisa ku yini? Sungula infihluta. Ku fihluta yini mani ku na ku sweka ni nga swekangi me kwala. Lava hinkwako phanda if isiboko ri ya kombela le ka magelwana famba kombela for my sake man ku swa endleka nifa. Imani anga ku endlela tiya mi to itata chukela ku ri kota ku khomanyana ntsena ku sweka. Phanda we. Imani ku plakela mati ya tiya. Swamesa baba kahle yawa man. Hayi man. Ni ku endlela xikhambeleni lexi u no ta kota ku u yehlisanya na mbilu u ta kota ku hlamusela ku ku humeleleni hi wena. Xikambeleli? Lexi nga kota mara wa nga zamanyana va makhinyana va ku nyika ya cold drink kumbe ni nyamanyana mara. Kombela ka mali me la hlamusela problem ta kota ku pfuna ku humeleleni. A wu na va maki lani wa kusuwani. Kombela ni na va maki. Swa endleka nifa man. Xikambe awa. At least loko u kuma nyamanyana man. Na cold drink hambi ti danoni ta swihlangi ni nga va right ni nga ku hlamusela kahle. Ka ku tinyama ti danoni ta vana kokwala ku humelela ekazi. Maka leyi na madam xana. Ni tike ngopfu maka leyi. Ni hlamusela ni ta kota ku humelela ku hi vulavula u ta va karhi u vona kota ku ni ri nyama ni nga ku hlamusela fast. Ni kuma kwini nyama ko swo la nyama na swo swa ko. Na cold drink hambi ti danoni ta swihlangi. Ku kambela la ka makhelwani kumbe ni ya kumanyana xa ku ta khomisa ndzeni na vuya sweswi. Meka sure ku vuya na so loko u nga vuyi u nga ri na swona loko u nga swi kumi famba ka makhelwana loko u ya ka lava van'wana hambi u fonela na maxaka. Phela nkinga leyi ni nga na yona namuntlha hi ta va ni pfunile phela namuntlha munhu hi ta dya kahle. Mara leswi nga ni humelela hala namuntlha munhu a ta va file man. Se spika vuya man. No khongela vuya na swakudya leswiya. Malala va mina va ndzi xanisa hinkwako xikwembu xaka ndzi lwele. Pujwana swakudya ni swi kuma na va swi sweka hala ka makhelwani. Mi byeleni a ni swi tivi ta endla plan mi byela ku problem n'we yini na thambele na mapana hala swi ta hatla swi upfa ni pulake mati ku ni byele problem. Phela munhu se a swi a endli. Endla xin'wana lota xi endla. Ni endla xin'wana xi nga hi maboko ni endla njhani mara? Endla. Ka Pujwana ka problem ko va ndlala ka. A ko va ndlala mara na yo ndlela yo nghenelela. Ku lo endla ka yini loko mi suka kwala a mi ri kahle? Wata gumende ni endlele xitori wa tiva loko va ku na munhu wa ka nga ri kahle va vula gumende. Wa yela yini kwale ka gumende? Sweswi ri swakudya swi kona hayi ni ta famba ni ta vuya ni ta ku hlamusela loko ku ri u vula tana ku na problem i vuya ta mi byela mbila me ya vava tlhe wena u vuya. Ya ni ta vuya. Ndzi lwele baba ndzi lwele. Thako i problem munhu ya ku laha tinyama tidanoni ta vana i problem munhu yeleyo wo titwele ndlala xiyambu Jona swi loko lo fika nghena kahle kwala vula ku i titwele ndlala nghena n'wi phambela swakudya na swo swekile me ku kwala wa tiva van'wana va hlupheka ya hala. Mara